Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. APHLC के पांगतांग जिया फानपुरा APHLC असोंगपेन हानथर आरंग आलं PS कमिटी आकिमी केसेंगपन APHLC असोंग आतुम मेथांग आजाकं चेपालं जिया फानपुरा पाइपाइनि फाइनेर केप आरनि बिथुं रेंगथामा आरदो हानथर आरंग आलं बिथुं CC हानथर PS आलं हानथर PS राइट विंग APHLC हानथर PS कमिटी आकिमी केसेंगपन बांसो कमिटी आलं चेतंगदुन लंकी क्रामसा खनसिंग तेरन चेतंगदुन बांसो कमिटी के सेंगपन आलं आकिमी आरपु किपिपन लाके प्रेसिडेंट रतन तेरांग वाइस प्रेसिडेंट मोहन तेरांग लापेन लाबांसो चेपांग रुमा मायालं नने प्रांके वांजी के APHLC असोंग आतुम आप्रांग कापाप्रांग पन लंग जियाफान चिंकी चेथान पन रिंती लापेन के बिथुं रेंगथामा आरलोके काइके के दामतांग MSC इलेक्शन आहुत सितामी APHLC असोंग आतुम आमाइतेना लं सिता BJP लीडर आतुम के माइकी प्रिदुन आनिंग हांगपिक लासी बांसो आमाइसि तामी APHLC माइ के दोआहुत हानथर आरंग आलं BJP असोंग आफान के ख्रय आदा तातुम माइकी प्रिदुनजि आफान बर इपिकलो बनसितामी पुथत चिंकी चिंवाइ थुपन पामे पेन माइ इं सामजिन पेन पाचुन थुलं लोपुता बिथुं रेंगथामा कन्स्टिट्युएन्सि मेफु आजित्ति मुंगा हिन पेन फेरांके आंगनो थान पाचिनि पन Porting you to Hanili Hinpen, Kero Piglo, Tapen, Pini, Jasmetet, Nilitum, between Sicilo, Hajan Secretary, Langi, Hapachin, Langi, Ronsanho, India, Nilitum, Micah Paman Ponava, Alam Tibankela Puello, Nilitum Bitung and Kangarlo, Wistame, PS Keseng se along Nidolang, Asi, Pinia Banke, Nilitum Lada Bitung Kang, Kaparlo Pon Lada, Hantora Rong, Right Wing PS Long Bank, Pinitum PS Keseng Pon Amaya Bank, Paman. Kan dilabang so mai long nang tong konan na PS message tong kon Pini Jasmet Pera Banke PS penach tong do president secretary alang litum do along penach tong do la penja Jasmet Pera Banke pini ada kan korong ranting PS kesen para committee long alang litum president secretary pen chenglo members kado gowe kacitong bangkong kera feedback do kan dilabang so mai long nang tong pini lebih tureng sama long kapre mane kapre chip puni seda arjulong ya bang so kutuna pini nang itu bang so mai long thang nat kasik sat pini katora sondoma lasso puthak bangke kadu gawe ta chini lo ke damtang election of prang pusitame mate ajin fluipen pusitame lasso suluk sodak bangke bithungang kang alu bangke dowe asi pini lethopta ladak ni litum mai ke chengpo buat bangke alang litum mai nangki friduni phasi bori lo alang litum bangke prepho bangpen ni litum phan mai bang unan penang padu long le deri ku khan si alang litum bang ladak bangpen nang ni dun sidame Nilitum bang pucing kisi than kado ko pen amat nilitum samjin pen amai bangke nilitum pajun pon tulong nili men ajetimu nili non amat bitung rengthama constituency long amai pusi lembo फुलोनी कन्स्टिट्युएन्सी के पार्लो सेलावर लांगटेंग आहिथि आदुं सार्थे LP स्कूल आलं KSA हिन पेन एडुकेशन कम कम्युनिटी एवारनेस आमाय के पादोपन पाइपाइनि फाइनेर केप आरनि आनारलो पर फाइख्रैहिनि आपर मालम फुलोनी कन्स्टिट्युएन्सी के पार्लो लांगटेंग आहिथि आदुं सार्थे LP स्कूल आलं KSA सेलावर ब्रांचा हिन पेन चेपातेर पिपनसी एडुकेशन कम कम्युनिटी एवारनेस के पादोपन Bangso cerok tok amaya long koson pensi lo charliao sumaratum kapaprang dun nangjima lapen api apo atum pusitami koson pensi o sumaratum aphan kachelang nangjima lapen thanbang phubang phiatum aphan sitami asai pacheklem pameji pu KSA hin pen choningri pedopon Bangso long alohiaman pen kachetongdun KSA CC President Samson Teran AGS Ojoy Rongchehon CCEM Rensing Rongphar BDC Rameswar Terang Lapen School Management Committee Headmaster Teaching Staff Lapen Rong Adatatum Chetongdun si Mai ing samjin pen pachunpon Karbi Locherle song hin pen nilitum Selawar sarthe kro rong LP school long nitum mai padulo jasemet pet lake toklang hin mai sintum padopono sinilitum kopi posi toklang ahin mai bang padonang kokma cherok tok bangke je isia khejong si paprang dunang ji pulotang de itum bangke ke charli ke kenang so laso jok si nitum bangke arong rong adim kapre dim long tamen itum bangke toklang hin bangke cherok tok mai bangke tengpon bomlo je itum chini lo je itum karbi khe itum ke non anda chingthur thela je itum bange aningkan bang metric result high secondary result itum Karbi Anglong bang ke kai kita afisi do
pulutang de itum mange nitum karbi lo chale song isi akemang ge je nitum karbi khei tumta jingthurnang ji je tokla hin ba prang nu nang ji pujoine si nil tumta do de sang se si jerok toka mai bange bibom lo son thak thak si penap ta doji nitum west nan pinita dak dolo je kewang jila ni tame nitum jerok toka mai bange bipon bom lo je nitum jini lo je nitum khe phan ge klem tum je nitum karbi lo chale song ge tum khe phan si kar jalo khe mor bung lo posi je nitum isi a responsibility major responsibility ge je nitum abong mu mar tum hanta tokla hin bangke thek nang ji po ke mang ban si nitum bangta jerok toka mai bangta bibom lo Sukuram timung lapen Indira rong pharpi moina rong pharpi atumang bong longle alam ki kiklang pirthea thake longle lapen phelang alam hello lam ki kethena yason pai ni phai nerkep ani kangsam por bhai ke thoma por phuloni constituency mati luring thepi police station ke parlo tarabasa benjamin arong jirsong taro abang amina hemalong pherang ke mai ke pha Bangsolong lealam kiklang laki phulonia hithia donghet dak number 296 along mondolatum longlea hoi non puanta ke thak bi pereka jok thedung alam ki kiklang pontu Bangsolam kiklang nang koki kidam tanganingkan pharo kriser kebra phok kebra hini Karbi Anglong asiem inut kichoktang karlitang nihang rong pharabang longle dak number phok kebra isi phulonia long dolo laso along lealong nihang rong pharabang kachilang apor kabedera jok sukuram timung alangli jirpo phan laso along lealong kipalang ji aphan hukum pidelo bon talongli chirai detnon puphan kali longle ke pahon chorabang phuchot longle kelang piajok nihang rong pharabang aning kang sampen phan phok kebalong abang sukuram timung aphan pek pondelo lapen laso aphi phan phok kebabang nihang rong phar asumar banghini indira rong phar pi lapen moina rong phar pi atuma phansi hodai pi pondetlo dak number 296 abangki bonta council pen order nang pi eta phita non puanta mondolatum longlia hoi kethak pi pereka jok alam klang nang koklo non asumar atuma kaya bang lam klang thuroklo bonta dak number 296 abangki Indira rong phar pi lapen moina rong phar pi atum along lelo sitame sukuram timung asumara tumabang nilik tumalongli nilik tumsi dakido tum pusi kachirai deji aphansi kabor I pusi pherang kiangno pachini laso along le along ke Indira rong phar pi lapen moina rong phar pi atum along lelo laso jok pata anta dolablo lapen khajona anta pibomlo bonta non puanta ahoyabang mondo eskiat mabang thak pipedada jok lamki klangnang koklo lasi lasolong lialong KAC keja atum EMCM atum ahoka kangsai nang piwek nang jipusi moinarong pharpi lapen indirarong pharpi asumaratum kachuningri pedopot phuloni pen dirchonarong pi lapen langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong News. Law take its own course, please. Do not stop. And I want the cases to please demarcate the land accordingly. The patta, please check all our records properly, and accordingly, please give us the another order again. So yeah, for demarcation order, another new order, because they said this Timung family, this beauty, especially beauty Timung P. She told me that the demarcation which this order came on 2009, it's already been cancelled. So if cancelled, I want to know why cancelled. If this cancelled, the reason should be there. Is there any reason why? Because the patta is not proper, or what was the reason? Tell us the reason also. Otherwise, we have already applied for the new order. Please check all our patta, all the records that we have, and then accordingly, please pass the order. That is our request.